Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat Malaysia. Oke, hari ini aku mau pergi Jumat di masjid ini, tapi di sini ada yang berbeda ya. Di sini ada kakak-kakak yang minta dan mungkin nanti aku akan bagi dia. Tapi sebentar dulu. Aku akan hitung duit dulu. Oke, mereka di sini ada 4 orang. Saya akan bagi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Oke, saya sudah bagi rezeki sedikit-sedikit sama mereka. Jarang-jarang jumpa ya. Yang pas masuk semacam ini. Dan sekarang apa yang ada di sini? Ya kayak gini. Sini ada tempat makan. Tempat makan satu. Kalian boleh makan di sini. Dan ini adalah masjid dia. Oke, kalau hari Jumat kalian jangan merasa lapar sebab di sini ada makan. Nah, seperti ini. Di kue kita boleh makan ya. Di setiap masjid itu. Assalamualaikum. Sini kita akan cari tempat air wudhu dulu. Oke, kita tinggalkan kasut dulu di sini. Inilah tempat ambil air wudhu. Wow, dia punya masjid, desain dia bagus ya. Oke, saya mau ambil air wudhu dulu di sini. Oke, sekarang aku mau ambil air wudhu dulu. Oke, saya sudah selesai ambil air wudhu dan sekarang aku mau ke depan dan cari tempat depannya. Silakan. Kita akan masuk ke depan. Masjidnya luas, ada 1 tingkat kayak gini. Oke, sekarang kita masuk dulu. Subhanallah, ini betul-betul luas ya, luas dan besar. Oke, ini pertama kali saya ini yang betul-betul besar ya masjid ini ya. Saya ingat ini masjidnya kecil ya dari luar, tapi setelah aku masuk luas gila, besar. Dan tahukah kalian di atas boleh kita naik? Sekarang kita naik ke atas dulu. Oke, sini ada larangan. Assalamualaikum. Oh, sini khusus pelajar ini. Hai. Wow. Wow. Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
Asyhadu an la warga sejahtera. Sidang jemaah yang berbahagia, sebagai rakyat kita pastinya mengimpikan kehidupan yang sentiasa aman, makmur, maju dan sejahtera. Di samping itu, keamanan dan keharmonian antara kaum semestinya menjadi ramuan penting bagi sebuah negeri yang mempunyai kemajuan yang seimbang. Dalam usaha mengekal dan mempertingkat kesejahteraan di wilayah persekutuan, pihak kerajaan khususnya menerusi Kementerian Wilayah Allah ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la ta'budu wa la ta'budu wa la ta'budu wa sawfa yu'tika rabbuka lam yajid yatima wa la ta'budu wa la فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فأما هي فربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Betul. Insyaallah sama-sama surah hajat. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala di sujud terakhir mohon dijawabkan segala pertanyaan kita dan segala yang insyaallah. Oke, sekarang kita udah selesai sholat Jumat dan sekarang kita mau turun. Allahu Akbar. Itu yang masih sembahyang ini adalah sembahyang sunnah ya. Wow. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bambi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini nggak usah takut kehilangan kaset atau slipper ya, sebab di sini ada CCTV semua. Oke. Allahu Akbar. Tuh, maksud kita nggak akan hilang walaupun sebanyak ini, sebab ada CCTV di sini, bro. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi
الرحيم مالك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو